Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagadumutan ay tanga adubaw, Marjorie anakaw. Iparaman ko ken ni Nunoy tatang. Anyat ko nam. Iparaman ko ken Nunoy akalugaran tayo kunak. Ay nawaw, agraraman kamay. Adanobya ni Nunaw, isan ka day. Anya ko maitano adanubya na. Iti anya agapaw nga ikamit adubaw. Anyan tulangan, ti panunutan na iti tattao ken ka. Adanobya na kunayo, nga maawan mo't makitak nga iyawid na dita balayda. Tida magkukit OFW tinobya na. Saan mo't siguro adakas ti mangibingay iti grasya anaawat tayo? Diyak amukan ka. Nagadulakit din nga amaw. Mabit lang, umayon. Naimbag amalamyo na na Flora. Si kamot gaya Marjorie ako. Ada ka din ni Nonoy, nana. Adda iti silid na. Adda ka di masapul mo iti anak ko. Isu ti gagarak, nana. Kaya't ko ang makita kan makasarita ti anak yaw. Ala, mabit lang nga raw tayo ba? Numalpas ti kontratam, di mon irinrinyo, ay mi. Apay ko maakat kayat ko ti makaurnong. Saan mon nga irinyo tagkasartan? Siya kon tagtrabaho para ti pamilyata. Makitan to sayang mat no saan ko nga irinyo. Nasingpat dagiti amo. Saan ka kadi anabannog? No para iti arapaap ko, ano sak Ala, adagan ka dayta. Nonya ti planom, anu saklatan ti aguray. Agyaman ako unay nunoy. Sige, agpakada akon tagtrabaho kami manan. Agan anad ka kanayon dita ha. I love you. Lunoy! Lunoy! Apay ka dinanang. Adda bisita manak ko. Sino ti bisitak nanang? Ni Marjorie akaruba tayo. Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw. Anyaman nga tanti ibagarita babae. Rumar ka, tasika ti makisarita kenkwana anak ko. Anya ti masapol mo, Marjorie. Para kang ka. Ay nawaw. Anya dayta? Adobo, para kang ka. Pasensya kan ngam saan ko nga awatan dayta. Ne, apay ngay. Sayang mo't no di mo gayam kayat. Amang ano niya pa ti panunutan tinobyak. Di ka madanagan, ta saan namat amaamuan no di mo ibaga kang kuana. Saan nakakasi ti pampanunutan? Loyal aki tinobya kanya. Amok mat dayta. Diyak kaya ti agarami ti tiba nagapagsakitan tinakam na. Isa pasensya kan. Para si dalaang mo't. Maudi ko maritan. Sana may parabang ti kastangar aramidam. Amang ano niya pa ti panunutan dagiti kalugaran tayo no makita da nga umay ka di ti balay. Anya timbaga na ken ka anak ko. Adda adubo nga itid na ko ma. Ngam saan ko nga inawat na na. Amangan no agsakit tinakam na ket guraan na ka. May mayatan ti kasjay tapno sa anamang namnama kanyak. Ken tapno amuna ti paglugaran na. Sabagay, adda punto manak ko. Nang runa ket addametten ni Aymi anubiam. Nakunayo pa nanang. No umay manan. Ibagayo asardengan na kon. Diyak kayat ti gulo na nang. No kasta ti kayat mo. Kasta nga ro ti aramida kanak ko. Adyamara ko na nanang. Aywan gayam, kumusta metten ni Aymi ijay abroad? Nasayat ka no, mate. Kaano ngay nga agawid? Awan pa'y na ibagana, nanang. Anusan tayo nga urayan, ah. Nagkarimot kat di nga agpasyar diti lugar tayo no agbakasyon diti Pilipinas. Kay, anya nga ay.
Saan naman lang ay nawat ti sinangay tid mo kuma? Saan nga rod tatang? Nagado a single dita. Ni Nonoy pa lang amin nga danobya natin Agusto am. Ay nawaw, iso nga rod mat ti kursonadak tatang. Di ka man nag-aramay. Anyat amuyong ay, amang ano na pimpintasak ng itinobya na. Oray pa'y napintas ka no saan asikati kaya na awan maramidam. Adda pa ay tatang. Jak amukan ka. No kasta, nagbakasyon ka gayam? Wan, agpasyarak ko madita lugar yung. Aywan, kaya't na ka makita ni Nanang. Sabaten naktungarot ijay terminal Mabalin lang tamad. I-text mo lang nun nga oras nga da ka ijay, tap na amukmat. Wan, agtek sakto kan ka. Ayun gayam. Anyang iti kayat ni nanang mo apasarabo, ta iso ti gatangat. Kung pormilatan, saan mo't na napili ni Nanang? Noan niya ti adda, isulatan na. Kasanungay no di na magustuhan ti gatangat. Ay nawaw, sigurado ang magustuhan na oray anya pa reta. Langro na pa, no naggapoy ti manugang na tubi. Masapol ngagdalos tayo Nanang. Ay nawaw, anya ti okasyon aya. Awan mo't kat de, ngam adag pasyar dito balay. Asino mo't ngay? Ti manugang yu tubi. No kasta, nagawid ni Aime. Wala nang, kayat na ti agpasyar dito lugar tayo. Ay nawaw, apay adi mo imbagbagaan na sapsapa. Kay bagbaga na lang kanyak Nanang. Jak tupay ammo nga dagaya man dito Pilipinas. Ay nawaw, masapol nga agpasalunak nga rod Nakababain mo't kuana, no kastoy ti itsurak amadanunan na. Ni Nanang nga talaga. Napintas kayo lat tamad nga oresan kayo nga agpasalon. Di nakman bulaan si Kanunoy. Nakita yu di babae akadwa ni Nunoy, tatang. Wine, apay ka day? Iso siguro day jay tinobya na. Ay nawaw, apay asak ti pagsalud-sudam. Ada ko matiamok di tangay. Ninunoy ti kasaritam No day jay man tinobya na. Exotic beauty magayam ti kayat na. Exotic beauty man, ngay bagbagam. Kay sumat tatang. Kuna man no nakita yu ti babae nga inyawid na. Napintas ba ti babae ang nakita kakadwa na? Jay pandak, tatang. Agpada kayo laeng, mate. Sana. Di nak ikumpara kang kwa na. Tasabali matipintas ko, tatang. Nagkapuan nyo na Flora. Iti ayan ti kumarek, at dala na pan ko intulod. At da ibagam. Adda nakita ka babae di balayo na. Asino day jay? Ni Aimee day chay na kong. Iso day jay tinobya ni Nonoy, nana? Isong agpaisaw. At da ka di parikaot. Exotic beauty gayam ti kayat ni Nonoy, nana. Exotic beauty. Kaumat, nana. Napintas mo't ni Aimee At daya imbagak apangit, nana. Napintas mo. Exotic beauty ako nada. Apay nga rod akas tate katawam. Kaslaad da kayat mo asawag. Awan mo kidya, nana. Naragsakak laang. Di yung amin ikan itidakas akay papananti pa nagkatawak Anyat kayat asawan ti exotic beauty ay anunoy. Exotic beauty. Wen, Nakangaganyo mo, titi dahi ta sa una nang. ni Marjorie exotic beauty kanu ni Aimee. Idi kwan sa bali ti katawan na. Anya? No siyak anakangag kat kasla uyawon na mo't tinubyam. Kontrolan niyo ti boses yun nang. Ada ni Aimee iti kusina. Madama ti panagluto na. Amangan numangag na kat masaktan tirik na. Nakaluto ako, Nonoy. Umay kayong tamangan tayon. Well, umayin. Nangagimat siguro da dyan nanang. Mangan tayo pa Di yun dakdakamaton da ita exotic beauty. Nagawid magaya man tinobya mga exotic beauty. Apay akas tati katawam.
Ah, Iti kasta tono ti boses mo. Amuklatan nga da sa bali akayat mo asawan. asano mo ngamin? Di mo imbagbaga nga exotic beauty gayam ti kayat mo. No imbagam anasapsapa, saan ko maanasayang ti oras ko kang ka? Oray anya pa iti ibagbagam. Ni Aimee ti kapipintasan iti imatang ko. Kan kasano ko manasayang ti oras mo kanyak. Saan nagpat nagdaton kan ka? Maawatak mo kide, no apay ang mahilig kayo iti exotic beauty ako nada. Mga asim, tadi mo dadaulan ti aldaw ka. Ay nawaw, ibagbagak lang ti pudnuan niya. Di ka sumardag. Kayat mo ti apa, ha? Maminsan payakas ta ti bagam kanyak, makaraman ka talaga. Anya? Kalpasan ti mano atawan na panaguray ko. Naikalay sa kamot langan, Aimee. Agyaman nagtana oray naknunoy. Huston ti abroad, ha? Sakmot ton ti agtrabaho ita. Wen, iso tinagtulagan ta. Saan ka di? Congratulations ka na kayo adwa. Nunoy, Aimee. Agyaman kami launay, nanang. Anya ti kayat yu amerienda. Saan kami pa'y amabisin nanang? Into madamdama manan nanang. Sigurado kayo kaday. Uwan, nanang. Ibagamin to numabisin kami. Malangarod, agsubliak iti ayan da abalayan sisil. Payapayan naklaang no adda ka sa pulan niyaw, ah? Imbag pa di exotic beauty ibagbagam inkasardan. Ay nawaw, anya ko maita kanyak tatang. Di ka umapal. Awan makagapaw tapno umapalak anya. Amaw ka nasakit lat ta tinagamaw. Ta sa balit inkasar ti lalaki a korsonadam. Awan bibiyang ko kadagita at tao tatang. Nasakitan niya. Saan ngamin anasaya at uyawam ti itsura ti para matao? Amuyo ti kayat asawan ti exotic beauty tatang. Saan apa naguyaw daydian niya? Saan na panaguyaw ko nam? Ngam no agsasao ka edi kat kasla katawaam ti nobya ni Nunaw. No apay ngamin nga isubliyo dayta kat napalabas moten dayta tatang. Si kamot gayam ti mga awawir iti apu ka kapsat. Wala tabi si dananang kentatang na. Karupro pala unay ni Nuno ti putot na. Saan ang mailiba, kabsat? Ay nasakbet nga ta. Kaano mo't nga ta amaadaanak iti apaw. Ibagam kin ni Marjorie tamaki asawa mo taon, kabsat. Gasat nan samot ti agbaak. Awan mo't ti mailawan. Nagado akalugaran tayo. Jak man amo iti anak kaw kapsat. Jak amaw non nyaman ti plano na iti biyag na. Kumusta ti lakad mo ay may bakit? Nasayaan matlakay. Iparenovate ko nga rodan ti sari-sari store ni Nanang no kargaan nyo manan. Unman lakay, isupay mat ano at dagumatang. Wala. Tapno dapat lang pakakumikuman nyo kan Nanang. Wan nga rod, masiksikuran ngagtugtugaw laang dito'y balay. Saan ka na irwam? So akasta, bakit? Ayun gayam, ex mo day di ang Marjorie, saan ka di? Ay, sana. Kursonadak lang idi. Ngam saan ka nagdaton kan ko na? Apay na saludsud mo. Wan tanaran na ak ijay paradaan itay, kat from head to toe ti panangkita na kanya. Ay, umapal lang siguro kan ka. Ngamin, sikatin kalaysa. Kunamlan asino mo't akapipintasan. Ay nawaw, asinaw tinapintas. Dayjay nga ay mi Apay manan ni Aimee. Naranaak ije paradaan itay. Kitay na. Jak magustuhan di kas di pa nagruprupan na tatang. Apal mo kit di na ita. Ay nawaw. Dayjay nga exotic beauty ti apalak. Saan apulos tatang? Already maklunan. Amuklatan.
Makiasawa ka kiti mo tayo, tapno sana deta biyag ti karubat ti bambantayam. No eksotik mo lang ti kinapintas, wano kinagwapo da, uray saan ang tatang. Anya. Danunoy ti limabas. Makimisa man siguro dagityayan. Ay, sana masapul ang ibagayaw, tanakitak ida, tatang. Kahit apay nga raw nakastatit suraam. Naliday ka, Mike. Ay, kaano mo nga tatatang? Ti anya. Kaano mo nga ta mabirukak ti lalaki akas kin ni Nunoy? Kasano ko mga damailawaan ken ka, ket nakauyaw kamot nga man. Saan mo tatang? Ay, di ka man nagkalintigan. Exotic beauty kung kunam iti asawa ni Nunoy iday. Positibo mat ti kayat na asawan ti exotic beauty. Kumaang, madimot, ti tono ti boses mo. Agkatawa ka pa itong galibagam ti exotic beauty. Nga manyaga ita. Kada kayo sika ti awan pa'y asawa na. Napalabasan day tatatang. Naamiris mo mat siguro ti bidot mo anya. Naglawag aday ta nga ugalim ti may sa makagapaw no apay asaan ang nagdaton ni Nunoy ken ka iday. Amok day tan tatang. Agbalbaliw ka nga minay, nanakaw. Agsingsingput ka, tabarang addapay mailawan ken ka. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti pisikal alanga ti padam a tao. Di ka mangibalikas iti dakas asao. Aramidam no anya ti umno. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agyamanak, time date nakmanan iti dayto a restaurant, Henry. Awanan nyaman natin ay. Paramidag basta parakin ka. Nagustom ka di, yung makan nga in-order ko. Aywan nabsugak nga rod unay. Kaano manan nga agditangay. Sikati makaammo nga mabalin ka di, ngayon ton sumaro nung agdate ta, kat di mo ton itugot ti driver mo. Apay ti driver ko. Sa anak a komportable ken kwa na, Henry. Ay nawag, apay mo. Pasingpat mat ni Robert. Tunggal makitak ti panagrup-rupa na maas-asarak ken kwa na. Anya. Sino di babaya kadwayo anang restaurant, Sir Henry? Ni Tinay day jay. Tinay? Wen. Sino Tinay ti Biagyaw, Sir? Ay nawaw. Apay salud-sudom mo't aminan. Kaya't ko la amamon, Sir. Nakitak ngamin na nasingad kayo ti tunggal maysa. Kwa. Business partner lang ni Tinay. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanandag iti makikita ma. Business partner. Agmanihaw kakit de. Ta agawitan. Ang mga nanyamaran ti panunutan ni mammo. No marabyan ta nga agawin. Ang mumutan jay tao. Anya nga tano agdate tamat, honey. Anyat ko nam. Nabayagan idi naudi ang nagdate taket. Ay pasensya kan. Ang jakayat ti rumwar, honey. Ay nawaw, saan kamat akas ta asigod ah?
Saan ko maabig deal dayta tani nabambanugak iti trabaho. Amumed nga ado ti trabaho ti asawam. Agpudno ka man kanyak. Ay, mangrugi ka man akon. Ununaan kan. Awan sa bali a babae iti biyag ko si Kalaeng Lilian. Sigurado ka? Ibagak ka din no sa anak asigurado. Anya ti parikot mo, Lilian, my friend. Dakkel tinagbaliwan nila kay ko, friend. Anya? Saanen aswit ni Henry kanyak. Maikawa akit din. Ay nawaw. No kaano adadakkel ang dagiti anak yo? Dayta nga rud, friend. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya ngay mo ti agparparik na ken ka. Amangan no adamanen ti babae na. Babaero nga minday jay idiket. Di na amo ti makontento iti maysa. Adda ebidensyam nga adda babae ti asawam? Awan nga rod, friend. Kasaritam ti driver yo Amangan no adda ammo na adi mo ammo. Ayun anya. Ni sir mo ngay. Saan pa yan nagawid, ma'am? Kat, apay anagawid ka no awan pay ni sir mo. Awan kami ti pagparadani di, ma'am. Ag-texto ka no, kalpasan ti meeting na. Agpudno ka man kanyak. Ada ka di ti babae ni sir mo. Ha? Babae ko na, ma'am. Wen, sabali nga min ti atap ko kat. Awan pa'y mat nakitak a babae na, madam. No kasta nga rod, bantayam ana imbag ni sir mo. No ada makitam kat ibagam adagos kanyak. Kat, matuloy ka di ti bakasyon a plano ta, Henry? Apay kindi na saan? Amangan no sumurot man ang ti driver mo. Kasano ang ma-enjoy ta ti bakasyon ta, no kasjay laang. Relax ka laeng. Tasak ti makamoy ti driver mi. Agrasunak nga das seminar ko. Iti kasta saan nga agdwa-dwa dagiti kabalay ko. Di, sigurado sumurot man ang ti driver mo no ibagam a seminar ti papanam. Awan pagdanakam. Taan nalakala nga kasarsarita ni Robert. Sigurado am laang, Henry. Wen kani, kas nakunak itayen. Awan rumbe nga pagdanagam. Tasak ti makaamoy ti amin. Okay. Ada seminar mi di Manila inton umay alawas, honey. Anya? Ket masapol na mapanak. Ta paramed iti pagsayaatan ti negosyo tayo na jay. Ay nawaw, adaya imbagak adi ka mapan. Kasla alanganin kamad ngamin. Palubusan ka, ngam sumurot ti driver tayo. Isu ti agmaneho para kang ka. Uwan mabalin na tama. Siguraduam laang asiminar ti gagaram ije Manila. Uwan, anya ko mati sabali agagaraag ijay ngay. Amangan met no ada ti babae akadwam. No adaman babae akaduwag. Kat dagiti pada tayo met lang ang negosyante. Kat dagiti business partners tayo. Siguraduam laang tano ada ti maduktalak. Dakes ka talaga kanyak. Uwan ka di bakit? Awan pagdanagam, tapudno ti ibagbagakan ka. Kat, awan pay ni Elma? Awan pay nga rod, friend. Ay nawaw, apay ngay nga awan pay. Nag-texak mat ken kwa na. Imbagak nga agpa-home service ta ita. Amangan no pa umayin day jay. Ni Henry ngay, jak mat nakita. Adda seminar na ije Manila, friend. Kat, napanaknakam ka di nga da babae na? Saan pay nga rod, friend? Di mo kinasarita ti driver yo? Ni Rupert. Amangan no adamot amuna, ta isuda mo ti kanayon nga agkuyog. Kinasaritak ni Robert, ngam awan kanumat tinakita na. Imbagam kumaa, abantayan na ti asawam. Amangan no adamotan kalukwan nga aramidan na. Iso ako nam adakkel, tinagbaliwan na. Nakitam na jay, Robert. Kanya, Sir Henry. Kunaklakit di no nakitam. Ay nawaw, andan samat kayat yu asawan, sir. Noan nyaman ti makitkitam, kabayatan ti kaandata ditoy, aguli magkalatan. Ha?
Di ka gipulpulong ka ni mamaw. Tama nga no ikan naman iti dakas akay papanan. Wan, sir. Dayta, di kayat ko kin ka. Nalaka ka akasarsarita. Ala, sumurot ka kanyak. Kaag merienda tayo pa. Sanak pa mabisin, sir. Sumurot ka kit din. Naringat ti mabisinan. Nang runa kit manunga oras pa iti biyahe tayo. Anyamat tan. Tunggal ada papanam kat kanayon asumurot dayta a driver yo. Nasingpet ni Robert. Nalaka lang akasarsarita, tinay. Wen, ngam sa anak a komportable ken kuana kunak lang arudan. Di mo lay padpadlaw amas asar kakin kwa na Taamangan no makadlaw mo. Anya pa'y ngay ngarod. Awan mo't maaramidak no kasta ti kayat mo, Henry. Adda tayo matan ditoy. Kasano ang ma-enjoy ko ti agbakasyon no adamot day ta alalaki, alaman? Sa bali mo't ti pagturukan na. Kun saan mo't nga inura sa kaduwata. Ay oray pa'y. Panagrup-rupa na pa'y laang kat kaslasaanan ang mapagtalkan, Henry. Namigat ka ka din, Robert. Nalpasan, sir. Sigurado ka kadya seminar ti gagaram dito, sir. Lay, apaya kastamot tan ti salud-sul mo. Nakitak namin na sweet kayo ti dadya at tinay. Kasla adda relasyon nyo adwa. Ay nawaw, awan. Apaya pagpanunutam iti dakas ni tinay. Di mo't imagakken ka a business partner milaeng dayjay. Dito'y hotel ka diti venue ti seminaryo, sir. Wen, urayan milaeng dagiti agpaseminar. No kayat mo, mabalin mo't nga agrelax ka pa'y. O, mangtedak iti kwarta parakin ka. Ay nawaw, saanan, sir? Awatem kidin, adda bar iti asidag tayo. Saanan, sir? Amang ano mabarte ka, kat jak amo teraramidag. Alam kidin, to'y kwarta. Allowance mo, kabayatan ti kaadda tayo dito. Kumusta ti seminaryo ijay Manila, Robert? Ang mga no ada ti babae ni sir mo ijay. Awan madam. Pudno ka diti ibagbagam kanyak. Awan madam. Apay nga ron akas lamadanagan kalaunay. Kuang amin madam. Pangaasim ta ibagam ti pudno kanyak. Ada ti babae ni sir mo saan ka day? Kuang amin. Diyak kaya ti may ramraman iti parikotyo. Driver lang amin. Amok nga ada ti amom, ajak amo. Kasano lang no may raman ak iti parikotyo madam. No ibagam ti pudno kanyak, siguraduak asaan ka mairaman. Amok kan mariknak nga ada ti babae ni sir mo. Alay ko. Daytoy pay. Alay, danog ka na sipat mo ti pamayam. Apay ako mabil ka ngay Lilian. Kita mamat maturog ti tao. Asino daytoy a babae, ha? Ha, nangaraam iti dayta aladawan. Saanan anapatag no asino tinangisen kanyak? Di ka ni Robert. Ay di mo iramraman ti driver tayo. Ti kayat ko amamuan itakat no asino ti babae akadwam. Babaim dayta, saan ka de? Agpalawaga ka ni. Hani tarupam, awanan ka itibain. Tapno di mo mat ko na, itad ko ti waya-wayam. Nawaya kayong agdanay ti babaem. Awan bibiyang ko kada kayo. Pangaasim, di mo ibagbaga ka na iti anak ta ti may papan ka ni tinay. Maamuan danto ti kalukwam, Henry. Saan mo ang mailimot ti kinababaerom kadakwada? Awanan, saan na kayat ni madam mo ang maturog iti silid me? Apay nga na nagbabae ka, sir. Nakapimpintas ni madam. Isukat mo kit din, iti kasya klase ti babae. Tulungan na ko Robert. Awan maramidak no may papan iti day tabanag, sir. Apay nga na babaero kayo. No, ay saan mo't Ay nawaw, babaero kayo kano kuna ni Madam Lilian. Sipod kano pa idikit, kasta kayo. Hey, nailaw anak laeng, Robert. Yak amo ka na kayo, sir. Nakapimpintas ti asawa yo. Ngam agbabae kayo pa lang amin. Dakos ti kasta nga ramid, sir. Oh, anya ti ibagam, Henry? Agwin naswastan tinay.
Ay nawaw, apay asinamat ng ti ibagbagam. Naamiris ko, asana may parbeng ti kastoy ngar aramidag. Kat, kasanuak ngay matan, Henry. Sumapol kalatan, iti lalaki ang mangipatigken ka. Saan ang mabalin Sikat ay ayatek, Henry. Dapat tagmat ti pamilyak kanyak. Tsak kayat ti maibabain gapukin ka. Ay saan? Saan ang mabalin ti kasta kapanunutam? Kalpasan ti amin? Makiwin naswas ka kanyak? Sapay kumata maawatan nak. Nagbindutak laeng. Kayat mo ti mapabainan, ha? Kayat mo ti maipos. Adakin ka na ita. Basta siyak. Jakon kayat. Isardeng tanda ito'y akalukwan ta. Nalpasen. Nakiwin naswasa kon kanitinay. Very good, sir. Panagkunam ka day. Kat mapakawan nakpay ti asawak. Diya mo, sir. Saan kumat nga mo na niya ti aday ti panunot ni madam? Ala, lumugan kayong tagawid tayo, sir. Dumagas naman pa iti flower shop. Apay ijay, sir. Anya kumapay. Kumatangak iti sabong para kanimam mo. Mayat day ta na panunot yo, sir. Ang mga numaragsakan ni madam kada kayaw. Sapay la kumaa. Tapno mapakawan nakmatan. Nukasta, dayjay at tinay ti babae ti asawam, friend? Isu nga agpayso, friend. Dayjay pay lang mata babae? Jakam mo iti asawak. Hay, na yan. Kat, anya nga iti plano mita? Isina kun day a babaero, friend. Anya? Ay, jak kayat ti sakit ti ulo, friend. Kasanungay no agbalbaliw, friend. Mapakawan mo pa'y nga ta? Dayta ti alanganen a mapasamak, friend. Makauma ti maadaan iti asawa a babaero. Sa bagay, kabaalam mo ti agbyag nga ore awan ni Henry? Wan adamot bukod ko akwartaket. Anya ti aramidam dito'y silid ko? Ada ka gaya man, honey. Sabong parakin ka. Dinakman awagan iti hani. Sorry nga minen Sapay la kumata, mapakawan nakmatan. Di mo namnamaan a mapakawan ka pa'y. Awanan ka itibain. Nailaw anak laeng. Ti ibagam kit di, agpada kayo agatel. Desisyon mo ti makirelasyon iti dayja a babae. Itataintad kun ti wayawayam, agsubli ka payla ang kanya. Si Kati ay ayatag. Ay, agtal na ka man. Mapankakit di iti silid mo. Di mo urayan ang maasarak kang ka. Tama nga noan niya pa iti maaramid ko kang ka. Jak amo no niya ti aramidag. Tapno mapakawan nak ti asawak. Irespeto mo no niya ti desisyon na, sir. Kasarulangan. No adda maam-am mo na kat isukat na. Ay nawaw, nasingpat mat ni madam. Panagkunak. Di na maaramid ti kasi ti pampanunutan niyo, sir. Madanagan aklaunay, Robert. Apaya madanagan kayo. Kat da kayo mati nagaramid iti kalukwan, sir. Amok mat na ita. Babayro kay tumot kami, sir. Nagbalbaliwak mo din. Sana na maulit na iyay. Very good manan no nagbalbaliw kayo, sir. Urayan nyo latan, no kaano mapakawan na kayo ni madam. Anya pa'y nga ron ti maramidak ngay. Awan ngamin tinasayat nga idan ti kinababaero, sir. Pakaisagmakan lang dayta. Ay, nawaw! Di tay kanunungan ti kamali nga aramid. Laglagi pan tayo at ti panangibaga iti pudno kat makatulong iti panagbalbaliw ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg.
Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makiriyon tamam no Martes lakay. Mabalin tama it bakit? Makilugan tayo kadaman ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Na, apay asaanan? Di mo kaya ti makalibri aya? Ag-commute tayo langan. Nakababain mo't kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Amukan bakit? Ang mga no agpauray ka manin. Nakababain mo't itikasinsin mo ah. No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni manang Andrea, tay bagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasao. Good morning, manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Makiriunion kayo mo't, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma, no okay laang kada kayo ah. Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga ag-commute. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 Nang runa numatraffic tayo. Awa mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 lata ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami manang. Alas 6 nga awan da pa'y bakit? Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagakan kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw, kasano nga rudan na ita? Ang dandana ng kantata ngam awan pa'y na ita akasinsin mo. Ay, day tangarod lakay. Makaungitan ni nanang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan ah, saan damat asumbatan ti hawag mo? Ay, makapasar mo day ta kasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kat isumot nga men tinakairuaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyan titulbag tilugan, tama pantayo, itayan ka. Saan ka di pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbagan ni Manang Andrea kan ka. Makauray da ah, para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Ang mga no, datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapailaang ti demanding. Agraraman kamot, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, tasaan pa'y analpas ti make-up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan ah. Masapol ang napintasak ijay. Amumot ariyon yun ti papanantayo. Dahil tatidyak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na itidat tao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, manang Andrea. Kasanumat ngamin kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan nag-make-upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y mo't manang. Si kakit di mo't. Alas 9 nga agrugi ti program. Ay kat agrubwat tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 ti rubat tayo. Ngam naladaw kayo malat na. Ditan agpin na basol manang. Isupay kit di ataktak nukwa. Alah mapantayo kit din manang Andrea. Anya nga oras anang rugi ti program, Auntie Luisa? Ay, itay pa'y laang alas 9 ti agsapa. Nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Ta inururay mi da kasinsin Lili. Ay nawaw, saan da nga mo nga alas 9 ti program aya? At damat ti chat iti group chat. Imposible mat ano di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas 6 ti rubat mi. Ngam awan latamot.
naladaw dalat ta. Day tangag pa'y ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, naku nampay, anti. Uray lang makaungat ni nanang kankwana. Ay, uray asino mo ta. Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, nakasapsapa da kantatang anti. Ay, iso mo lagayam Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Wan antay, inton madamdama pa'y kuma, tamaki istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya. Wan, di da makaururay. Ti ko na itay kat adda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod antay, nag-file da kumapay itilib. Saan ka no mabalain? Ano kayat yaw? Mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, kwa, saanan antay? Ay nawaw, kunak man no kayat mo pa'y ti makiisi istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami lat takadakwada. Anya ti may imbaga nila lang itay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana lakay. Ay nawaw, apay ka no. Anya tinapasamak. At day ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko ta na ilasat na. Madama agpapaimbag ija ospital ita. bisitaan tayo Kaano anawaya ka aya? Nubigat ti malam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan anti no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitahan ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, ngam awan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Hindi may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan nak ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga minadi mo kayat ti ag-commute Narigat nga rot ti ag-commute. Kan maysa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaang mo ti agdamag, bakit? Nadamag mo ti napasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Juan, apay ka din. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak ko mamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo Wala, saan ko mula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigiddanak latan kada kayo. Awan mat kat dakas na. Basta surutam ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Wen Manang, Jak kayat ti agpapauray ngamin, nagrigat ti aguray. Makitam day ka. Naladaw man ang ti kasinsin mo. Ugali ng samot ng ti kasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay nga may ngay manugot ka ang makilugan na jay. Kat amom mo ti aramid na. Imbagak mat kankwana ang masurot ti oras nga imbaga. Saan ko mga agpauray? Isula ka na yun ti maururay. Maruwam mo ten. Paimportante la unay mo. Ay, mapanawan ano kastalaang ti aramid na. Ano timbaga na ya? Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Ang robot takit din. Ang kumyat lagan. Wanan Anya ngay nga rod, kat naladaw mat manun. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mamalain akanayon latan nga isutiro urayan tayo. Makaumamot Nay, kunak man no napan kayo di ospital. awan ti pakiluganak. Daman ang Andrea nga. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Day takit din. Ang mga no naladaw ka iso akasta. Mano a minuto laeng met. Nairuam ka nga minan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Agkumyut kalatan Saan ako namapan? Saan kumula nga amo ti papanak ijay? Mabalin mo ti agsaludsod. Saan ka mat nga umal? Saanan?
Basol dayjay nga Andrea. Ay nawaw, sa bali man nga minon na tao ti pabasulam. Anya timbagan ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay nga min adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanya. Agin di ammo ka pay laeng. Nalipatam ka di tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laeng anapan ijibalayaw. Ah, dayjay ka di. Nagrubwat kamin tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko ang nabisita ti kasinsinta. Basol mo at nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka. Saan ka de? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumaruno ngamin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka. Sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda papanan tayo. Kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mo tinakadamagam? Ti karo ba tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Mano a minuto laang mo dayjay. Di kagsawi ti kasta Tano si ka ti pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pay dayjay nga Andrea. Ay, ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam. Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapaan nyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante? Wen, iso tindanon na idi kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang dayjay ante. Anya, amuyo mat dayjay akasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na mat gayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat amakilugan. Ay nasaan apod no day ante. Nagwanak mat idi ko na amakilugan. Pinanawan mi laang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. No kasta nga road. Pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti. Ay, syakman nga minan ti pabasulan na. Ay, nawaw. Ay, makauma ti ugali day di alili. Ay nawaw, apay nilili bakit? Anya ti basol nakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siyak kano ti pabasulan na no apay asaan anapan iti ospital. Anya, Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak Lili. Wala ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makiluga na. Tati kayat yo katda kayo ti bida. Anya, Madlaw mo ngamin. di ka agsao akas na, ngamin si katinala daw. Mano a minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayon da tao. Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin dayjay. Para makilugan laang. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga pauray ka, ay awan talaga ang maumadakan ka. Nagistorya dayjay nga Andrea kada kayo? Siya tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay.
Gapo, ta isuda ti baknang? Sana kasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam kumatikasta nga aramid mo. Di mo pagurayan ti padam ataaw. Ay nawaw. Kas na ko nakitayan. Irespitom ti oras ti padam ataaw. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. Kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapaak tapno awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.